مبدئيا كده انا كنت هتجنن واجيب الفواكه المجففه دي، وقلبت عليها الدنيا ومعرفتش اجيبها في الماركت والحاجات دي. المهم ايه، الحمد لله وصلت لها وجبتها. فتعالوا ندوقها مع بعضينا ونشوفها عامله ازاي. انا اول مره اكلها، يعني اول مره في حياتي اجيبها، بس شفت لها فيديوهات كتير فكانت نفسي رايحه لها. دي فراوله، الفراوله جميله اقسم بالله جميله. ده ايه بقى معرفش، يعني ده معرفش اسمه، يعني وانا بكلم البنوته قالت لي هبعتلك مش فاكره ايه كده بس انا نسيت. وريحته جميله قوي. ده ايس كريم ده ولا ايه؟ طعمه جميل قوي قوي قوي. مش عارفه ايه ده اصلا، لو حد يعرف يكتب لي في الكومنتات. ده مارشميلو طبيعي، ده ايه معروف. مش حلو قوي يعني، بس حلو بس مش قوي. الاتنين دول حلوين. ده ايه بقى؟ ده ايه؟ كيوي.